Аԥсуа медицинаҿы хара имгакәа аиҭакра бзиақәа ҟалоит. Агәи ашьадеи рыҭҵааразы ицхыраагӡа духо Амыруга ҷыда ангиограф шьақәыргылахоит. Уи азы еихагылак змоу ахыбра аргылахоит ареспубликатә хәышәтәырҭа адгьылҵакыраҿы. Ҳазҭагылоу аамҭазы араҟа азыҟаҵаратә усурақәа хацдыркхьеит. Ари мышкалагьы узыргылаӡом, иургылозаргьы ишахәҭоу анормативгьы амоуп. Санепид нормы ҳәа иҟоу, убри зегьы ҳазхәыцны абри ҟаҳҵароуп. Избанзар абри апомешьчениақәа иҟауҵо предоперационно иҟоуп, операционно иҟоуп, стерилизационногьы иҟоуп, ишуҳәо ала пациент машинала данааргогьы акоридоргьы ыҟазароуп. Убри ҳазхәыцуеит ҳара иаразнак иҟауҵеит ҳануигьы ашаӡам, андагьы амаҳхит, агравергьы таҳаԥсеит, управление капитального строительства убри зегьы иаҿуп, контрольгьы ҳамоуп. Ангиограф шьақәыргылахар апациентцәа аҳәаанырцә имцаӡакәа амедицинатә цхыраара аҭыԥан ироуа иҟалоит. Амыруга ҷыда аусуразы апрофильтә специалистцәа адыԥхьалахоит. Урыстәыла иҳарҭо абри ангиограф аус ауртәеиԥш аспециалистцәагьы аҭахуп. Ҳара абас иҳаӡбеит, ҳаицәажәеит Урыстәыла акардиологический центр имени академика Чазова ҳәа иҟоу дыҟан абра Бойцов Сергей Анатольевич, главный кардиолог Урыстәыла ҳәа иҟоу, иара дахәаԥшит ихаҭа ишыҟаҳҵо риза дунеихан Аԥсынтәыла иҟаӡамызт. Убри аганахьала аус зуоу Урыстәыла ду клиникақәа ӷәӷәақәа иҟоу, иаҳашьҭуеит ҳара ҳаспециалистцәа уахь ирҵарц. Аха абри аус анауо, актәи абри аоперациақәа анаало, Урыстәылантәи арахь иаҳзаауеит аҳақьымцәа. Зыхә ҳараку амедицинатә мыруга ангиограф Урыстәыла агәабзиарахьчара аминистрра ҳамҭас иаанашьҭуеит. Иара ахыбра азыргыларазы аԥсуа биуџьет аҟынтәи аԥара зоужьхоит. Аусурақәа нанагӡалоит акапиталтә ргылара аусбарҭа. Аԥсны аԥыза-министр инапынҵақәа назыгӡо Владимир Делба адырра ҟаиҵеит ԥхынгәы акынӡа аргыларатә усурақәа рхыркәшара шазгәаҭоу азы. Амра Зарандиаԥҳа, Инал Ӷәынџьиа, Аԥсуа телехәаԥшра.